Evo nas ponovo u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske nakon naših prvih vijesti, a u kojima ste čuli da će više od 20 srpske djece iz Gline u Hrvatskoj u pratnji njihovih roditelja boraviti u posjeti Banja Luci. Ovaj jednodnevni izlet organizuje Odbor za pomoć Kosovu i Metohiji iz Banja Luke i o tome jutros sa predsjednikom ovog odbora Miloradom Arlovom. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. I evo još jedna lijepa akcija vašeg odbora. Pa jeste. U sve one projekte srpskoj djeci sa Kosova i Metohije koje radimo već punih 10 godina i planirali smo i tu djecu i prošle godine sa Banije i prije ovoga zemljotresa što je bio protekle godine 29. decembra da budu jedan dio, jedan autobus djece. Nažalost, nema ih više srpske djece na Baniji i u Glini, da dođu i da budu dio toga velikog projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije Republike Srpske. Pandemija nas je sprečila, ali smo ove godine odlučili, opet kad je bio u junu, opet su bile neke mjere, neke poteškoće za ulazak, sve je nešto bilo otežano, ali smo sad odlučili da na jednodnevni izlet preko oko 20 djece u pratnji i roditelja i Vijeća Srpske nacionalne manjine iz Gline, preko koje organizujemo ovaj dolazak, jer sa Kosova i Metohije kada organizujemo dolazak, onda radimo preko srpskih osnovnih škola koji su u srpskim sredinama i koje su isključivo idu srpska djeca uz mali broj bošnjačke i romske djece i nekako albanska i srpska djeca tu nemaju nikakve dodirne tačke. Međutim, u Hrvatskoj, u Glini, nismo u mogućnosti da na taj način radimo. Možemo to da radimo preko ovih udruženja ili preko Srpske pravoslavne crkve, ali pošto Vijeće Srpske nacionalne manjine je u Glini dosta onako stabilno jaka, jedno udruženje, jaka jedna zajednica koja je okupila sve Srbe. I uz ono sve što smo više nekoliko godina htjeli da za Nikoldan počastimo djecu sa nikoldanskim paketićima. Prije 2 godine smo i 2019. smo ih okupili, pa boga mi, negdje oko 140-50 u domu u Glini. I to je bio neki, kako su rekli, prvi veliki skup ovoliko Srba i srpske djece na jednom mjestu poslije 1995. godine. I bio nam je drago, to smo uradili i protekle godine, uradit ćemo i ove, ali ove godine smo baš nekako htjeli da i iz tih porodica koji su postradale iz zemljotresa. Da, jer ove godine se zapravo negdje pred Novu godinu, dan, dva, desio taj stravični zemljotres u tom području i znamo da su ponovo postradala upravo ta sela i ta područja koja su postradala i tokom ovog posljednjeg rata, odakle se mnogo ljudi iselilo. Evo i kažete da nema mnogo mladih, nema mnogo djece u tom području. Nema mnogo djece zato što je i na Baniji, i u Glini, i na Kordunu, i u Lici, i u Dalmaciji isključivo u 80% ukupno živio srpski narod. Većina ih ne živi kao što sam i sam. Prošao sam i te porodice su 95. protjerane i tražile negdje svoj kutak života i po cijelom svijetu i vratili su se neke u Glini da počnu opet iz početka. I evo, došao je zemljotres, pa opet sad iz početka i oni već 8 mjeseci žive u kontejnerima. Situacija je neizvjesna, ta obnova ne ide baš tako jednostavno, ne ide baš tako lako. A i novi zemljotresi stalno prijete da i ono što je eventualno sačuvano, da ono što je u međuvremenu napravljeno i popravljeno ponovo bude različno. Pa jeste, evo juče je bio 3,2 zemljotresa su bila juče. Ja mislim da ih je od 29. decembra bilo možda više 1002 zemljotresa raznih. Tad je bio najrazorniji, ovi su svi i nekako to se ne smiruje. I htjeli smo da na taj način da toj djeci i tim porodicama, ali naročito djeci, i bar jedan dan zamijenimo te kontejnere i taj neki uzak dio kretanja i života u Glini, da ih dovedemo ovdje u Banja Luku, u najveći grad i administrativni centar, gdje ćemo im pokazati tako
nešto što smatramo da je bitno, da odemo i u Muzej Republike Srpske, da vide gradski stadion, da odu u Dvoranu Borik, da prošeću Banja Lukom, da položimo cvijeće na spomen bistu 12 beba i čast nam je što će nas i zapravo djecu i delegaciju grada Gline i djecu iz Gline ugostiti premijer Republike Srpske. Danas velika je to čast, ali delegacija grada Gline htjela da se zahvali Republici Srpskoj i vladi Republike Srpske koja je među prvima reagovala i uputila novčanu pomoć srpskim porodicama u Glini i oni izuzetno se na tome zahvaljuju, a i da se zahvale ovdje našem odboru što već nekoliko godina na neki način pružamo pažnju toj djeci, tim nikoljanskim paketićima, da znaju da nisu sami. Znate kako, motiv odbora, djeca sa Kosova i Metohije žive u teškoj situaciji. Djeca i mimo zemljotresa u Hrvatskoj imaju i porodice imaju svoje probleme. Nekako ta Drina i ta Una, one kad gledate tekču kroz srpsku zemlju, ali su postavljene kao granice. Ova je granica sa Srbijom, Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Una je nekih svojih 60 km i ne znam koliko od Novog Grada do Kosovske Dubice. Granica sa Hrvatskom. S jedne i druge strane je srpska zemlja, to se vidi po crkvama. S jedne je granica sa Hrvatskom, granica sa Evropskom unijom. Nekako tu smo podijeljeni. Zato baš ovdje nekako Republika Srpska je negdje u sredini. I izuzetno mi je drago da ćemo iduće godine sigurno, ako ne bude pandemija, ako bude sreće i zdravlja, da upravo veliki broj djece s Kosova i Metohije i bar jedan ili dva autobusa djece iz Hrvatske dovedemo ovdje da ih spojimo u Republici Srpskoj. Barem do onog vremena dok u svim ovim sredinama o kojima ne pričate dođe neko normalno vrijeme, jer vremena, nažalost, nisu normalna. Evo, ova djeca o kojoj pričamo u Glini, Petrinji i cijelom tom području koje je pogodio stravičan zemljotres, mjesecima se bore sa osnovnim egzistencijalnim problemima. Već ste sami rekli da mnogo njih živi u kontejnerima, dugo nisu imali ni struju, znamo kako su im nabavljani i agregati i tako dalje, pa čak i pitka voda je bila upitna u mnogim tim mjestima. Moram reći da sam bio nekoliko puta u toku ovih 8 mjeseci u Glini i posjetio sam i porodice u Majskim Poljanama i nosili smo i neku pomoć. Tačno ujutru sam negdje već u 8-9 sati bio u Glini. Nakon 2 dana, nakon toga zemljotresa, odmah poslije početka ove administrativne nove godine, 2021. otišao sam da obiđem tamo i vidio sam nekakav strah i neku i tugu i strah, ali nekako i ponos tih ljudi. Navikli su na muku. Mi krajišnici smo uvijek nekako navikli na tu muku, pa nekako i to podnosimo. Uvijek se nadamo bolje. Međutim, žao mi je ako se ne bude u neko vrijeme dogledno rješavala taj njihov problem. Biće to problem i za daljnji život koji je, međutim, i tamo nije lak. Da, i uopšte opstanak tog našeg naroda tamo na tom. Jeste. Zato mi u ovaj odbor baš nekako je taj naš motiv. Eto, i ja sam porijeklom otuda sa Korduna. Kordun, Banija, Lika, Dalmacija, sve je to isto. Sve nekako je isti narod. Tako i na Kosovu i Metohiji. Nekako valjda je tu neka sudbina i Božja volja da te vuče na neke te rubne dijelove tih srpskih teritorija gdje je težak život. Jer je uvijek teži nego u samoj matici Srbiji. Pa i mi u Republici Srpskoj živimo na svu sreću. I hvala Bogu mnogo bolje nego što žive oni. Nadamo se da će jednog dana i oni. A moram da kažem i eto da i sad završavamo ovaj naš veliki projekat na Kosovu i Metohiji, dnevni centar. Završili smo već 90%. Treba nam nekih još oko 40.000 eura za unutrašnje uređenje i dalje onda ide kasnije. Krenut ćemo i sa namještanjem koje nije isto tako jeftino, ali
Da nije bilo pandemije, vjerojatno bi ga završili. Da, Ovo ljeto vjerojatno smo imali to malo pauzu, nismo htjeli da ništa radimo vreme godišnjih odmora, ali sad ćemo od 9. mjeseca nastaviti. I građevinski taj objekat je blizu kraja, 90% je urađeno sve, jedino je ostalo to Ima li naznaka da ćete prikupiti ta sredstva? Pa ja Nisu mislim to da sad više velika sredstva. Ja mislim da hoćemo. Kad smo prikupili za projekat koji je blizu, ide prema 300.000 eura, vjerujem da ćemo ukupiti i tih 30-40.000 eura da ga završimo. Znači 90% smo ga skoro završili ili 85%. Lijep projekat, 714 kvadratnih metara. Molio bi sve da pomognu nekako da izgradimo taj humani manastir, kako ga mi zovemo, za djecu sa poteškoćama u razvoju, za udruženje roditelja Podržime, za koje gradimo, koje broji 164 djeteta i mladih ljudi sa poteškoćama u razvoju. Evo vidimo i svjedoci smo situacije na Kosovu i Metohiji iz dana u dan. Nema dana kad nema provokacije, nema dana kad nema muke. Jednostavno, ja mislim da bi ti ljudi da bi se iznenadili da 10 dana ili mjesec dana da je sve u redu. Bude mirno i da je sve u redu. Vjerojatno već su se navikli, jer to traje već više od 2 decenije i ovi mnogi su se rodili u toj muci i za bolje i za drugačije ne znaju. I ova sva djeca što dolaze ovdje u Republiku Srpsku, oni ne znaju za drugačije. I njihovi roditelji koji već od svog rođenja, koji će uskoro i postati, možda neki već jesu roditelji koji imaju iz 20 i nešto godina, ne znaju za drugačije. Tako je, praktično nisu osjetili tu potpunu i pravu slobodu. Nisu. Milorade, hvala vam puno što ste došli u jutarnji program. Mi nastavljamo naravno pratiti sve ovo što se dešava oko izgradnje ovog dnevnog centra u Kosovskoj Mitrovici. Naravno pratit ćemo i dolazak mališana iz Gline. A izuzetno mi je drago što smo baš to nekako uvezali, upriličili bar taj jedan dan. Vjerujte, nekako osjećam potrebu i da sam dužan tome mom kraju da i tu djecu uvežemo i da na njih skrenemo pažnju, a to je koliko mi možemo. Ja se zahvaljujem svima u Republici Srpskoj koji su pomogli i koji su pomogli ovaj dolazak srpske djece i vjerujem u Banja Luci će se osjećati dobro, osjećat će se divno i očekujem ih baš ovdje negdje ispred televizije Republike Srpske da dođu negdje oko 10 časova i onda ćemo dalje nastaviti po nekom našem protokolu koji smo predvidjeli ovaj cijeli dan. Siguran sam da će im biti lijepo. Hvala vam još jednom, a naravno mališanima iz Gline želimo dobrodošlicu u najveći grad Srpske.